Leta y'u Rwanda yakajije ubwirinzi ndetse n'ingamba zikubiye mu kwirinda icyorezo cya Ebola. Iki cyorezo cya Ebola cyongeye kubura umutwe nyuma y'imyaka myinshi kigaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma nyuma yaho kikaza kuba cyakizwa cyangwa se kikaba cyacika. Gusa magingo aya ngaya muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 cyongeye cyafashe indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Magingo aya ngaya rero bikaba binateye impungenge by'umwihariko ku bakorera ingendo muri Kongo ko uyu munsi wa none hashobora kuza umuntu uyirwaye, cyane yuko byamaze kugaragara neza ko icyorezo cya Ebola, iyi virusi ya Ebola ari virusi yica vuba kandi ikica nabi cyane, aho uwayirwaye ava amaraso ku myenge yose y'umubiri ndetse akagaragara gukorora cyane, kugira umuriro mwinshi ndetse n'ibindi bimenyetso bitandukanye biyigaragaza. Bikaba bigaragaza neza ko ndetse inandura vuba, by'umwihariko binyuze mu matembabuzi ndetse binyuze no mu myanya y'ubuhumekero. Leta y'u Rwanda buri cyorezo cyose kije yiyemeje gufata ingamba zitandukanye zo kubimurira hamwe ndetse igahuza abakozi n'inzobere batandukanye mu buvuzi, aho bagenda bahabwa imyitozo itandukanye ndetse n'amahugurwa ibafasha gukumira icyorezo aho kiva kikagera cyose. Magingo aya ngaya rero Leta y'u Rwanda iri mu myitozo ndetse n'imyiteguro yo kuba hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso bya Ebola bakaba bayimusangamo, bagomba guhita bamuha ubuvuzi bw'ibanze, yewe bagakora ibishoboka byose kugira ngo atagira undi yanduza, kuko byagiye bigaragara neza ko hari abaganga bagiye bahasiga ubuzima nyuma yo kuvura abarwayi ba Ebola ntibakoreshe ubwirinzi busesuye. Leta y'u Rwanda kandi ishishikariza abaturarwanda kwitwararika ndetse no kugira isuku, by'umwihariko bakaraba amazi meza n'isabune ndetse bakirinda gukoranaho uko biboneye, kubera yuko igihe yagaragaye ku muntu runaka biba binashoboka ko ashobora kuba yagaragaye amaze kwanduza abantu batari bake. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano wisanze ni Taifa Rwanda. Komeza udukurikirane umunsi ku wundi umenye amakuru yacu n'ibiganiro byacu. Nitwa Elize Taifa.